Okushaba oku kwakorwa eriizooba obwo abaminisitule y'amaizi n'obuhangwa yabanoyonje etauni ya Katete omuri Mbarara. Eki bakikora nka bimwe aha mirimo eyi bariyo nibakora omu wiiki yaabo y'amaizi n'obuhangwa y'omurundi gwa mushanju. Wera yaffe yonoonese neteyonoonese lwa nsonga nti ensi ekyusa oba yeevundise. Eyonoonese lwakutondebwa nsi kubeera nga ffe ffennyini abantu boonoonye. And they might not be aware that all this waste, when it rains, the stormwater sweeps all the waste into our river. And that in turn pollutes our water, but also kills the biodiversity in the river. Izo twakora clean up ejo muri Katete namanyangu Katete eki abantu abingi Katete abantu abingi batura hina no kugera kuri rwarizi asa kasasiro mu vera no bucupa abamwe binabiza gakogombe nabero tubaragatimbire bina byonane bihindero mu riso okwijaha no muringo gumwe go kubasa kwikana n'abantu. Emori ashaba abantu na mnonga kampani zatirweho okurundana hamwe no kuyora kasasiro okukora jo murumo gwabo. They will sort in the ranch. And we are working together with solid waste managers. We have built a number of solid waste bankers within the communities and even here in Katete. So we encourage them to separate plastic waste from biodegradable waste. Mebo twino mugisha uri kushitama akachiko ka RC1 habwa Katete Central hine byagamba ahahuriro okunagira kasasiro. Okwetesa abantu ahakubatirine no kurinda amaizi tugabizi kugira ngo tugarinde kari amayonjo n'etubase kugira amagara marungi. Obwa hati ekitongole kya minisitule y'amaizi n'obuhangwa bariyo nibakora ebi obwo bari kwetebekanisa okujaguza ekiro ky'ebyobuhangwa 2021 by'okwakashatu omwaka ogu. Adolphe Ayoleka, TV West.